Pa uradio sam to da sam večeras napuštio posao koji obavljam 23 godine i koji mi je jedini izvor egzistencije. Od toga živim, nemam druge poslove osim tih. Znači večeras sam bio raspoređen na poslovima regulisanja saobraćaja na kružnom toku trga Save Kovačevića. Tu je došlo do upotrebe sredstava prinude od strane kolega koji obavljaju te poslove, jer došlo do narušavanja JRM-a zbog nekih svojih ličnih ubeđenja, zbog te omladine koja je uradila to što je uradila. Znači, to su sve moje komšije, prijatelji, drugovi, kumovi, poznanici, a zbog kolega koji obavljaju te poslove i zadatke, nije se mogao njih da ostavim u tim poslovima, znači, a nije se mogao da intervenišem protiv svojih komšija, prijatelja i drugova. Ja sam otišao u centar bezbjednosti, zahvalio se, razdužio se i napuštio poslove Ministarstva unutrašnjih poslova. Šta ćete dalje? Pa ništa da radim sve poslove koje su pošteni, da se osjećam slobodno, da, znači, ne ostavljam ljude i da ne koristim to, znači, te benefite. Bilo je i dosad protesta, bilo je i dosad okupljanja. Šta vas je sad postavilo? Odluka vlade, zbog ovoga što se dešavalo sinoć u Skupštinu, ja nisam političar, ja sam službenik Ministarstva unutrašnjih poslova, ali sam i vjernik. I to se kosi sa mojim vjerskim osjećajem. Metropolitan Filohije odlikovao je ordenom Svetog Petra Cetinskog policajca Miloja Šćepanovića, koji je prije nekoliko dana dao otkaz, jer, kako je tada rekao, nije htio da tuče omladinu. Odlikujemo ga zato što je posvjedočio vjeru, istinu i slobodu, sačuvavši savjest i obraz Crne Gore. Miloje. Odlikovani policajac je poručio da je bolje kući čista obraza nego sa prljavim pendrekom. Smatram da nisam više posebno radio, što sam shvatio vjeru Hristovu, poštovao Boga, Svetog Vasilija, narod koji mi pripada, to prosto jednostavno nisam ovo Sveći Vasilij je bio 2 dana prije toga Mišići. Narod koji je pristupio tu, znači nisam mogao na svoj narod izaći. Šćepanović smatra da je postupio hrišćanski, na čemu mu je Srpska crkva zahvalna. U ime Srpske Hercegovine, Svetoga Vasilija, čestitam ti.
Alo, kako ovo ponaša? Alo, snimljeno je sve. Snimljeno je sve. Šta je problem što imamo? Šta je problem što imamo protiv? Nismo došli da se provociramo. Idemo dalje! Idemo dalje! Svetinje, ne damo! 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 Svetinje! Molim vas, policiju! Ne može! Momci! Gospodo! Ja sam stari od vas! Ako možemo da se čujemo malo, gospodo, govori vam komandir policije. Vi ste naš narod. Vi ste naš narod. Što nas bijete, što nas gurate, šta je problem? Da se čujemo, gospodo. Bijete narod! Gospodo! Jel to u redu biješ narod? Jel u redu? A nemojte ljudi! Jel u redu biješ narod? Stanite vam! Stani tamo! Maknite! Mogu proći! Hajde, proći tamo! Daj malo! Evo, spuštam, vrata, on iza! Gospodo! Obraćam vas se! Samo malo, Da se čujemo svi! Samo da se čujemo malo! Obavještavam vas da vaše okupljanje nije najavljeno u skladu sa zakonom. Stojimo je trotoare, šta je problem? Svetinje, ne damo! Svetinje, ne damo! Svetinje, ne damo! Svetinje, ne damo! Gospodo, također vas obavještavam. Nemoj da pravite incident, to nije u našem duhu. Tako je. Ćete problem. Ovo su naša braća, kumovi, komšije. Nemojte ovo da radite. Ne može ovako puštiti. Marko, hoće smiriti svi, nego tu ih ima par njih koji su vidješ i sad. Gospodo! Ali nema potrebe ni da oni koriste vibra sprej. Pa nema, nije u redu. Gospodo, propise moramo poštovati. Skup niste najavili. Propise moramo poštovati. Nije vanredno, propise moramo poštovati. Zašto su ukapčeni dva momka prije pola svaća? Zašto su ukapčeni? Koji prekršaj? Zakona o javnom redu i miru je završao svoje obaveze lice. To ne znam si smila. On je napravio prekršaj. Šta je zakon ustava? Nema potrebe da mene postavljaš takva pitanja. Ja sam komandir policije, obavještavam s tim da niste prijavili okupljanje. Ne možemo dozvoliti da se blokiraju hiljade ljudi koji učestvuju u saobraćaju. Zašto sinoć niste, evo, kako su sinoć mogli? Mi smo građani ovoga grada, svi živimo u ovome gradu i sretamo svakog dana. Ispoštujte, bit ćete ispoštovani s naše strane, s obzirom da niste najavili okupljanje. Zašto nas je ovaj guro, zašto su bile smeju? Idemo trotoarima i pješačkim prelazima. A pješačkim prelazima možemo da šetamo i da se zaustavljamo i to je to. I ne mogu da ništa za to. Idemo gore sad. Ajmo gore!